Un pueblo que no cuida a los abuelos. Poplu li ma jħux ħsib in-nannit, No los trata li ma bien. jitrattomx tajjeb, huwa poplu li m'għandux Es un futur. pueblo que no tiene futuro. Los ancianos tienen la L-anzjani għandhom l-erf. A ellos se les ha confiado Huma transmitir la fdati bir-responsabilità li jitrasmettu l-esperjenza tal-ħajja, tal-familja, l-istorja ta' komunità, ta' poplu. presentes a nuestros ancianos Ejja ma ninsewx l-anzjani sabiex imwiżna mill-familji u mill-istituzzjonijiet u ma jagħtu sem bl-erf u bl-esperjenza tagħhom fl-edukazzjoni tal-ġenerazzjonijiet il-ġodda. de las nuevas generaciones.